Kulminacija ptičijih govana na Olimpu, tačnije na vrhu, dovela do epohalnog otkrića u kojem antika ne vidi svrhu. Naime, jabuka pala daleko od stabla, niz prljavi Olimp sručila se jadna, došla u Had da istrhne rumena, od svojih špica da izrodi imena. Bijaše tu i tužni Sofokle i Homer, neki špijun Ibrahim i pijeni šofer. Edipu se opet digao kurac na maćehu, bogovi ga sjebali, slijep bježi po strehu. Heru klimaks žestoko po glavi dere i Zeus u jedniku povazdan samo sere. Sada hoće da jug dođe na sjever, a hoće kurac, kaže Zeus, ne dati djever. Drveće se u strahu njiše, smak svijeta je blizu. Homer prestao da piše, naše jastvo ulazi u krizu. Radijacija došla iz budućnosti, uništila i ono malo antike. Sada svi učimo iz prošlosti, hoćemo hljeba bez motike. Šta je bilo prije Grčke i koliko naroda prije naroda? Jesu li ljudima trebali pičke ili je sve bilo bez poroda?